Aya basi bimeze bite abantu banjye ngarutse kubata ngarukanye ma power gafilime kacu k'uyu munsi bakise The Forest Ranger ngo ni umurinzi w'ishyamba. Iyi ni episode ya mbere kuri aka gafilime kacu The Forest Ranger. Bibutse ko iyi filime n'ahandi wayisanga usibye kuri Star Pro Rwanda kuri YouTube channel. Reka dutanye agasobanuye kacu rero tudatinze. Nuko tugatangiye barakwereka rero muri iri shyamba ahangaha hariho umusore arimo arafora umwambi neza cyane. Umusore ubanza ari umurashi mwiza byo. Barakwereka ku rundi ruhande rero hari undi nawe arimo aragendagenda mu ishyamba. Ntituramenya ngo aba bantu baje gukora iki muri iri shyamba. Mukurikirane neza akantu ku kandi turaza gusobanukirwa. Bibutse ko iyi ari The Forest Ranger, umurinzi w'ishyamba. Iyi ni episode ya mbere. Nuko tugatangiye rero mukurikirane neza akantu ku kandi turaza gusobanukirwa. Gafemba mpara amayobera ni ntayo. Tugaruka kuri uru ruhande umusore akomeje gusongora icyo bise umwambi. Muramubona neza ku gasengeri kiwe yipowe ari pose mu mazi. Twigarukire hakuno mu ishyamba ryacu. Hari umusore n'ubundi nawe uri kuza muri iri shyamba. Nawe turi kubona afite ikintu bise imugitodo. Yewe wari no gusimbuka agarukanye ama power. Tugaruke kuri uru ruhande kuri wa musore n'ubundi nawe turi kubona mu ishyamba. Ntituramenya ngo aba bantu baje gukora iki muri iri shyamba. Gusa mbibutse dutangira twatangiranye uyu musore arimo fora umuheto. Muri kubona ko yarangije no gusongora ikintu bise imyambi. Tugaruke hakuno umusore nawe muri kubona ko afite ikintu bise umuhoro, ariko ku rundi ruhande nawe akaba afite ikintu bise umuheto. Aba basore rero turamenya ngo baje kumara iki. Dukurikirane neza akantu ku kandi turaza gusobanukirwa. Bibutse ko iyi ari The Forest Ranger, umurinzi w'ishyamba. Reka twigarukire hakuno. Muramubona wa musore wacu ku gasengeri kiwe. Bagasengeri ndabasuhuje. Nta kintu numva ra? Iri shyamba ko numva ritari neza. Nge ndumva ntazi kabisa. Dukurikirane neza akantu ku kandi. Yewe! Umusore arimo gusimbuka nk'inkende. Do. Narababwiye Gafemba ntabwo nabazanira igikanitani kabisa do. Tugaruke kuri wa musore wacu. Do agarukanye igikapu none. Yewe! Nimba mwitegereje neza, nimba muri kureba neza akantu ku kandi agarukanye inkoni izinzeho ibintu by'ibyuma. Ntituzi ngo agiye kuyimaza iki. Do tugaruke kuri wa musore nawe uri gusimbuka nk'inkende. Uyu we yagarukanye amapawa. Narababwiye Gafemba ntabwo nazana igikanitani mu bantu. Wapi za filime ziba zakinwemo n'utwana, wapi banabazani utuntu turyoshya neza cyane. Atangira kuzingura. Twitegereze neza iyi nkoni. Uwo ndamuvuna do. Reba twitegereze neza akantu ku kandi atangira kuzingura bya bitsinga ni ibyuma. Yitegereze neza murebe. Sare twakomeje kumubona muri iri shyamba we yizirinzemo yipowe nta kibazo afite. Wari gukora utuntu twe neza yitonze ntacyo yikanga. Dutegereze neza turaza kureba. Turaza gusobanukirwa neza akantu ku kandi. Gafemba mara amayobera ni ntayo. Bibutse ko iyi filime wayisanga kuri Star Pro Rwanda kuri YouTube channel, ugakora subscribe kugira ngo hatagira indi episode igucika. Mbibutse ko iyi ari The Forest Ranger episode ya mbere. Sasa muri wa muzingo w'insinga dore umusore ikintu yavanyemo. Yakoze ikintu bise umutego. Muri kubona neza akantu ku kandi ariko nta kintu numva ra. Nta kantu ndi kumva hejuru. Reka nze ndebe gatoya yipowe ararunguruka neza do imbo n'ishyamba hari mundi yamubonye. Bibutse ko uyu musore nawe twakomeje kubona ari kugenda afite umuheto, ari kugenda areba impande n'impande umuntu wabitoje. Reka turebe turaza gusobanukirwa. Gafemba mpara amayobera ni nta. Okay sha wowe nakubonye ntagucika. Reka nze nkwereke sha
ariko umusore yaje mu ishyamba nawe araza n'umuhoro wiwe n'ikintu bise iki umutego. Wa mutego yakoze reka turebe ngo agiye kumaza iki rero sasa. Ubanza agiye gutega ifuko we. Ndarababwiye ngo Gafemba ntabwo nabazanira igikanitani wapi. Reka turebe. Iyi filime nyituye abajama banje. DJ Eugene Kongaseri kakugeraho. DJ Sedi kakugeraho nawe aho uherereye. Mbibutse ko iyi filime ari The Forest Ranger episode ya mbere. Ndabasaba kugira ngo mutazakikwa episode ya kabiri. Reka dukomeze turebe. Umusore yaraje hano aracukura neza ku kantu ku kandi yipowe. Tugaruke hakurya. Mbibutse ko iyi shyamba twamaze kubonamo abantu barenga batatu. Bamaze kuba batatu, harimo umwe uri gusimbuka nk'inkende. Umusore yaraje aratega neza nk'umuntu wabitoye gisirikare yipowe neza akantu ku kandi. Do hari undi uri gusimbuka aracyasimbuka ntituramenya ngo we ari gusimbuka ashaka iki. Dore undi nawe nuko yagahingutse ahangaha yitsimba ku giti. Yaramubonye nawe arikangamo, yabonye ukuntu arimo gusimbuka. Ndavuga ati ibi bintu ntabwo ari shashi, reka nanjye nitsimbe gato. Uyu nawe yakomeje gutega, aratega arangije ahisha ikintu bise umutego. Bibutse ko rero iyi filime n'ahandi wayisanga n'ubundi usibye kuri Star Pro Rwanda. Nje muri kumva kuri mikoro ndi Gafemba. Dukurikirane neza filime yacu turaza gusobanura. Umusore rero nawe yaragarutse afata ikintu bise umuheto arafora yipowe neza akantu ku kandi. Twibukiranye ko uyu musore we nta kibazo afite, muri kubona ko ishyamba ari hirya. Reka turebe. Umusore yatangiye kurira ikintu bise igiti. Yuriye igiti turamenya ngo we ari kumaramo iki. Dore undi nawe hakuno yaramanutse yipowe neza akantu ku kandi nawe ari gufora umuheto. Dukurikirane neza akantu ku kandi turaza gusobanukirwa. Gafemba mpara amayobera n'intayo. Shamba ntituramenya ngo aba bantu bari gushakamo iki. Wa musore we mu giti yahagaze hejuru yabo ari kubareba neza cyane bose. Sasa ngaha umusore yaje mu giti arabanza arabareba neza bose, arabareba kwigarukire no kuri uyu nguyu. Dore nta kintu numvisha se. Ariko iri shamba ikandebe neza sha. Arafora neza yipowe. Uyu musore turi kubona nawe yararakaye. Bibutse ko rero iyi filime ntani wayisanga usibye kuri Star Pro Rwanda. Iyi filime ni episode ya mbere kuri The Forest Ranger, ngo ni umurinzi w'ishyamba. Umusore we yaripowe yijyamira mu giti neza, wagira ngo we iyi shyamba nijye neza. Yakuyeyo umuheto arafora neza yitonze. Barakwereka kuri wa mutego aho umusore yawuteze hari umuntu urimo uza awusanganira. Dukurikirane neza akantu ku kandi turaza gusobanukirwa. Gafemba mpara amayobera n'intayo. Umusore nawe afite ubwoba, sinzi ngo bari gushaka iki muri iri shyamba. Gusa bose twabonye basa nk'abahigi bafite ibiheto. Dukurikirane neza akantu ku kandi turaza gusobanukirwa. Umusore uko yagatambutse ntazi ngo imbere ye hari iki. Undi nawe ari kumureba neza cyane yipowe yakuyeyo umuheto. Umusore arabanza atamikamo umwami yitonze yipowe. Undi nawe arakomeza arashakisha ntituramenya ngo bari gushaka. Nimba muri kureba neza ku kirenge cye niho umutego guri. Ateye urutambwe gato itaga umufata. Ukurikirane neza akantu ku kandi turaza gusobanukirwa. Gafemba mpara amayobera n'intayo. Umusore mama. Umusore mu gutego gwaramufashe. Baba we ayifani ndapfuye. Umusore rero mu gutego gwaramufashe.
agitera urutambwe gatoya bahise gumushyikira iwe kufa basi. Umusore agitera urundi rutambwe ukuguru kwa kabiri nako kuba kurafashe. Umusore atangira gusaba nk'ifuko. Narababwiye ngo Gafemba ntabwo nabazanira igikaritani cyangwa iyi filime zakinywemo n'abana. Umusore yatangiye gushaka uburyo ki yava muri izi mitego ariko biranga. Uwayiteze nawe ni umuhanga tubibutse neza akantu ku kandi. Mwabibonye do nyirayo yatangiye gufora umuheto, yabibonye ko yaguye mu mutego, arabireba neza cyane yipowe ari pose. Undi nawe arimo gushaka uko yakikura mu mutego. Yarahagurutse rero sasa atangira gushaka uburyo ki yabica nk'umuntu wabitojwe neza akantu ku kandi. Dukurikirane neza turaza gusobanukirwa. Gafemba narababwiye ngo nta gikaritani wansangana, nakifatiyemo imbwa zirahunga do akigwamo. Nyirayo atangira gufata umuheto arafora neza akantu ku kandi. Yipowe arimo kumureba neza agatanu ku kandi. Yiwe ayivana ndapfuye. Uyu ninde? Uyu muntu urimo gushaka kunyica ninde? Akireba ku ruhande gatoya pa ugundi ayivana ndapfuye. Umusore ni umurashi mwiza byo do nta guhushwa pa ku rundi ruhande ayivanire kanshaka uko mvanga wapi binago nabivamo. Umusore azi gufora neza cyane pa kumbe hejuru muramubona neza akaguru yaragakuyeho ngapi mama ndapfuye. Ubanza karangiye we bakise The Forest Ranger ni umurinzi w'ishyamba agasobanuye Star Pro Rwanda. Nge mwumvaga yari Gafemba. Ciao duhurire muri episode ya 2 turakora.